100 дрвја за 100 вработени, колку што брои компанијата. Ова е донацијата на компанијата за проектирање и градежништво СИКОН. Собственичката Рина Шерифи вели дека иницијативата е покрената со цел да се придонесе кон раззеленување на Тетово и другите градови. Таа истакна дека дрвјата ќе бидат засадени во повеќе општини и упати апел до сите компании кои имаат можност да дадат свој придонес за градовите да станат позелени. И kisha sugjeruar edhe kompanive tjera të marrin edhe ata një iniciativë tillë që të kemi një qytet sa më të gjelbruar. Pra ne si kompani kemi marrë këtë iniciativë që të jetojmë sa më pastër në vendin ku jetojmë. Në Tetov do mbillen 24 drun, pastaj do vazhdojmë në Te Arc dhe në qytete tjera ku gjithsej do të jenë 100 drun. Këto drun simbolizojnë edhe punëtorët tonë të cilët punojnë në kompaninë tonë. Директорот на јавното комунално предпријатие Самет Бислими изјави дека ваквите донации се добредојдени и ги повика сите граѓани и компании да придонесат кон раззеленување на градот. Ekspare falenderojmë kompaninë CEACON, është mirëseardhur çdo iniciativë e tillë. Dihet se në Tetov kemi nevojë për drunj dhe hapësira të gjelbërta, ku sa më shumë hapësira të gjelbërta kemi edhe më ajër të pastër. Unë do kisha sugjeruar edhe kompanitë të tjera të bëjnë një hap të tillë sikurse kompania CEACON, që të kemi një ambient sa më të pastër dhe më të gjelbëruar. Ваквите иницијативи за донирање и засадување дрвја представуваат значаен придонес за раззеленување на градовите и подобрување на квалитетот на воздухот. Акцијата има за цел да ги поттикне и другите компании активно да се вклучат во заштитата на животната средина и создавање почиста околина за сите.